Атактуу миллионду мана сыймык палван менде. Сабыт палван. Гүлжигит ака бул өткөндө раса чоң улакта сорунга салыптыр. Кайсы улакта салды? Миллион. Өзүбүздө салык карын улак. Салык карын улакта. Меге салды? Топозго. Топозго салыптыр ушул миллион. Оу! Жакшы өзүңүз. Атты такалап атасызбы ака? Талай ака канчадан такалап атасыз? Бекер эле? Көрдүңбү? Бекер эле? Талай ака тапта бекер такалайт. Атактуу Элеман палван. Элеман бул кайсылат? Ба, бутер окшойт кактыйгын, а? Канчага келди бул? 14кө. Өзүң алдыңбы? Кирип чыкты деди үйүнөн. Досуң алып бердиби? Актыйгын. Эң күчтүү аттардын бири болуп атат азыр. Элеман палван колуга тийиптир. Ийгилик Элеманында. Майдандан Талай палван. Эң күчтүү палвандарды Талай токточу. Көкбөрү командасынын жетекчиси, алып баруучу. Талай кандай? Жакшы. Каттык алып барып атасың быйыл Талай? Уматык чабага да окшойт биздике. Көп урумдук. Жаштар чоңоюптук палвандар. Анар палвандардын жаштардын лидери болушам кыйын экен. Мына өлкөлөрдү алып келип тарбиялап чыгарганбыз, басатты айтып. Шаракат кылып атабыз, өзүң көргөндөй дос бийик. Өлкөлөрүмдү буяктага жетелеп. Майдан деп форманы кийипсиңер, команда даяр быйылкыга. Кудай кааласа быйыл настрой башкача. Башкача. Өзүң баштап жамаат менен команда койдуң эде дос. Сенин үгүтүңдү үгүттөп быйыл мына айылдын командасын коюп атабыз дос. Насип кылса. Бир команда чыгат. Майдандан, а? Майдан өзү да кудай кааласа. Өзүң защитник. Өзүм кудай кааласа дос быйыл звезда болом дос. Нападающий болуп. Нападающий. Майданын жетекчи дос. Жетекчиби? Кайсылат бул? Бул өзүмдүн жалдан келген искен. Искен бе? Эртең майданда да улак болот атасың. Каласа белгиленек, дамызды чоң улак болот. Бир үкабыз улак берип, белгилелек улактардын слабоны күнүгө беребиз ошону. Кудай кааласа аз күндө белгилейбиз. Улак эртең 21 күнүнгө Каракыштакта чоң улак. Улакчыларга жакшы сөздөрүңдөн айт. Менен улакчылар ушу самый главный бири көңүл ортпасын, жыгылбасын, сынбасын, дадыр болуп жүрө берсиндер, уматын берип ар кимесин. Биз элдин баласыбыз, элге тие берсин атабыз. Алла. Майданда ким чыгып атат азыр, күчтүү палвандардан? Көзгө сүйгөр, Абдулаз бар, Азизбек бар, Бекиш бар, жаштар чыгып аткан палвандар. Бул 99 жыл, 98 жыл балдар, жаш балдар. Biz yeme aksakalып kalıp da şolarını şarapatı ve matır başına oturuyoruz. Şolarga omat diyorsun ülkelerime. Ayıl. Özüne mi omat? Amin dost. Amin. Maydan on. Gelen içinde kalıp ketsen ne havalar? O kendin. Doğalı necret Oldu düştü. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Havalan var. Korkutkan avavuzun, hakika vergen avavuzun. Selamat olsun. Tapkanıza berekat versin. Kaç kişi formanın ne moda olup almışlar Qaysi daha kiyip жүрөт? Allah rızkınlarını belan kılıp, Bursa'yları kurtan kaçmıştı Allah'ın atıştın. Ошода чапкан 5-6 та чапкан балдар бар да ошол эле. Hocam der. Ол жаш күч эмес, ora кызылбы? Ол башка ол. Мында форма жок эле ма жерде азыр? Yaşlarımızdan yeldin rızkın avliga gerek tuğan ülkelerimizden işlerge vaaz versin. Rızkın akibimizlerde kayıptan belensin. Bizde orada turgan Hazreti Usta'da oturup, Süleyman'da oturup Allah'ın güveli doğumundadır. Rızkı amanlıkta tükesin Allah. Азыр өйдөгө сорунга Сапар палван салды. Кара дөйдөн Сапар палван салды өйдөсүгө.
Muhammed Palvan деген ташаптыр азыр. Орғыдамы Мұхаммед? Орғы екен. Muna samaraga barınca kusakırıp Veydiga Veydiga patlaga turip koy palvanlar Sorunlar mına katarına kötü takıda olsa Sorunlar artık kayalımızlar Sorunlara takıp Rahmat, ilgilik kalan Canınız karşıdan için Medan pimingen bala yemigen onu vurup katlarına çalışıyor. Bektur! Kattık sal, kattık. Ken bol. Ömür Palvan turadi, Ömür Palvan. Baldarım, buna sakın, koyga kalıp ketip otat, keçkin ketip otat. Buna sakın koylakta. Olmanlar birbirine koyga kalıp ketip otat, buna sakın. Buraya gelin. Olmanlar buna sakın. Sekin. Sekin. Ömürdün dançaga çındap kıştıvat eкен. Ortadan çıkpay atadi. Muhammed Palvanın atı ham ortadan çıkpayt eкен.
Bir koy bir direğin üstü var. Haydi. Oyun üstü bir direğin. Ne yaptı abi? Yoksa kalkan koyu belgili. Beni oldu kaçtı. Sapar, harman koysana sapar. Sapar deyim. Ruslan palvon ko'tardi, Ruslan. Ruslan'da ekan, Ruslan'da. Ömür palvon bir qo'y 1000 so'mga o'ydiga saldi. Hazır. Ömür danchakmi? Bir qo'y bir nimaga saldi hazır. Çobanların жақсы bo'lgan. Shu elga bersa, Alloh taolo eselab bergan inson. Amin. Alloh. Çok rahmet buna koymanan dileğinde alır. Koymanan üstüne giren delingen. Kova. Tekamına kopçerlerde kudasır dançak. Aldı kettiler taşar cüret. Uşuda imza kudasa karmagan canlı yazıga da çok rahmet aytağız. Uşuda altı kılık basın. Daima üstteki palonlarla birge jübirik basın. Kullu olsun. Yomir rahmet. Sherik palvon o'rtada o'tiradi. Sherik palvon. Danyar palvonning lider laqabli tulporiman dedi. Sherika qo'y, Sherika! Sherika qo'y! Sherika qo'y! A Sherik jetdi ursa. Sherika qo'y! Sherika qo'y, Sherika! Come on.
Ылдыйкы жакка 5000 сом. Сыймык палван. Сыймык палван мүлөм менен ортодо турат. Эңилип атат Сыймык палван. Сыймык эң! Сыймык эң! Сыймык салатты. Sabıt engsene mi sabıt? Sabıt al. Sabıt al emi. Ol emi sabıt. Abi. Sabıtqa qoğlu, sabıtqa. Qoqdan jetib borasiz. Bekpolat palvon mana o'rtada turadi. Oh, Şerik ol! Şerik ol, Şerik! Kesinize gel.
Şerik aka, olsangiz. Şerik bilan. Şerik, olsangiz. Var havaydır, nereye? Ya ne kadar çıkmasın? Şerik'e zafer! Şerik oğlu. Nereye kaydı? Öyle kaydı. Ulan sen söyle! Düşün zafer! Düşme! Düşme! Şerik sal. Çasan Şerik bilan. Şerik sal. Yapma Şerik sal degende sal. Şerik sal. Şerik. Baybotoq açtı Baybotoq. Балдар үшін күресін сөйлеген жараған иманды жақсы болған болсын. Оның. Мынау элемент тастағанат соқтан келген Рустам Равшан деген ашып тастады екен. Күріктің ғалымын рахмат аттаған ғалымын. Дауыс кете сабылады. Қадырма. Pakpakameler sağlık öğreteceğiz. Pro var mı? Oyunlar oynayalım. Yarım saat antrenman. Bere. Sevmek çarpması. Rahmet ömrümüzün başı. Bağdırlat akbatan düzelttirmesi. Fayda okudayız. Assalamu alaikum. Razakına gelgen balonlar. İşte size. Siz zamana gelgen. Allah razı olsun. Şuna çok toy verdi. Bunlardan ömrünüz olmasın. Balonda da ulaşma balonlardan olsun. Amin. Rahmet. Atına zatırlar kelgen seni ben sınıftan tüyeli. Evlerinizde partnerlerine tayda belgele oldular. Tayda. Kamaz atkelgenge düşlerken. Sorunlu şullar palvan saldı. Ya palvan. Buna kulaklarına. Kadir. Hazırkı sorunlu şul palvandı. Ular palvan ha? Karakulcadan ha? Qanday bo'ldi chiqishi? Yaxshi bo'ldi. Baybotoq ham yerdan olib keldi.
Allah'ın hükmüyle palvonların jardamıyla çıkıp ketdi. At kimdiki at? At Meder akaniki Jaldan. Jaldan mı? Жақсы барат екен атта. Allah razı olsun. Легелек. Алтын қырға кетті, алтын қырға. Олай өте парванда. Айдар екеннен Симық балуан алтын қырға салды. Safar qanday?